Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Khasi Students Union na madandating bat nong thamai ha kashitarik uyayong arhajar apun riu kalalet ban khangno ya gani ka school jong ka madan Hindi Patshala Secondary School ha madandating na kadaw bakimbo ya ka subject Khasi ban hikay ki khna ha kate ka school na kalyang kini ki artali ki shnat rekam jong ka union kiladep ban bu kajing dawa ha usnem baladep ban hikaya ki khana daga subject Khasi bat bu subject Khasi ha ketika school hinre kajing bamburam kalapen bitar ya kaseng hadu ba kila pha palat cuti ya baro ki khana kanika school ha kani kajing let banyekren bat ki bor penyat kanika school laidon langru da uba riki I lingdo urang ba snong kamadan reting uba Richard Makhiu u president ka KSU nong thamai circle bat kiwe Go. Back, go. Get up. Run. Go. Do they have to go down? Yes. Tell them go. Monday. Kabaidi bat kani kakam kani ka school Madan Hindi Patshala Secondary School. Kamday su kakam ka barang menin barang menta. Dari nakaliang jong ka circle bat nakaliang jong ka KSU Madan Ting Unit lang bau edition secretary jong ka KSU Circle sama Bankier Kartan nadu senam sama Bankier Mukim nadu senam Arhajar Arpusaw lawan bania kendu adin banyo ya kajing ut jingnam jong ki khana ki bapuli ki khana Khasi jongi ki bapuli ha kani ka school nomor bamundan subject Khasi kasim sitom ya ki bikin sim olti ai ki de ki wan yang ki sam ki bakam dina ka jinyo dan nak takadaw na kaliang jong kaseng ki laiwan ha kani ka school bani keren ban headmaster na ka bentaban dan no nei kai Khasi ba bikin implement na ya subject Khasi ru ha kani ka school te hadir kata ka jinyo keren te kalaya sya senam arjar atusan te hadin kataru 4 yo I so iruan tingiwan biang sem arjarasan ni akran biang bat principal job school hadin biang akran ru wai daw biang taba ki kena ki don tang hendiat kena Khasi ki don tang hendiat te nimpat la sakwe bi nimpat dan fon te nakaliang jong ni nyong em ko mladong ki don sound san ngut ru ka subject Khasi ka di don nomor kani kadi khantam kadi jala ka jongi ka state ka jongi ka ri ka jongi te kumno pin snai ka school pin lada ka subject Khasi ka numdan kata ta bumlalo te nilai keren te hadian kata na kaliang jong kristal la penia kandu yang nilai kandu apo office apo committee hall jong madarting ha karangkat ka jingdan nang kinong kitkam sinong jong ka der sinong madarting bat ka managing committee jong ka school hakata kajing keren ka bakloik ba kajing keren ka ba nilai peni la kajong gini hakaba kadu ka MC kala ai da ka assurance ni ba nadu mataw snem arjar afnrio nin sabu no ino jai Khasi ba subject Khasi di ai da kajing to imdai bi syukran verbal da ka return assurance kala ini
hadian kata ngila perhat ba mentau senam ta kamut kala longkam kala saiso kata ka jing don ngi yang ni ndrei posi dai pun irang mak snong di pun sa ki no kam na merting ki ong ba ki kena ki dang ut ki dang nam bampat don ngi cai tingi ka chithi ka ba ka meeting ka bang isong ka di bunai Jun Julai last year de ka chithi du ka de atnyu tarik bunai Julai macam sina ka chithi bi ai assurance ka MC de mundur pi mental sedang ka session la di bunai mat tang April mata tempat de ye ka pani ba ka school ka pani bi kinong pania jong ka school ki ken do thala ya ka dorbar snong ki ken do thala yang ni try mulu aduh bunai Julai ki ong baslam ben pendek kami yu pinadu Julai bunai November Oktober cut appointment cut interview penyele exam rada don kam menhab yele ru dekat mentau mana sedang academic session lah di bendan ai kai dari kimtaru yang kamu kapani saya kedar bakim ken snap yang ni kum kajat benring kim ken snap ya kaktian kasih dia la pem ken snap ya kaktian kasih dia benda yu kena kaskon nak kata kada do kajing ya menjor lang jo dorbasno dekat inang basno sekretaris nang Medan tinggal mentangin ICT ni kena ngi sung tu kum kainian nim kwa ba samla puli kindo ya kajing puli joki ndrai man se kalalong very extreme kalalong nila sapush sak kendong kalau la sesuatu bingim la ali esyo namar bangi syakran kami kamdan jing umdon tu uso kasulong betang kajing syakran supen bi yang idi kajing syakran ngin kam de syu kata ko manta pia yang idi kasaran ba pintung yon hkai ai ba pen men lata pen itu yang itu ni kai khasi ba pintung ni hanta ngin sawan manik ndriam tang ngin man chuban kan ni ICT ikina kat adu ba pin da tung ni kai mana kalian snong ilaong mkwa ba kina kindu takmut ni sutu sai ba ka MC kan sale kan rei kat ba kempat le ya kan na kalian jungi kumong ka snong kan sakhang hi kador ba snong ya katala ngagit mantai ya kan ka skul nomor 4 namar sutu hi namar balada pi pim ken snap pi ken jauh thala dak mut ngim la sya hari la jong bangin long marang ngila la da sya hapo ka skul hari jongi asnong jongi mdan subjek khasi dam lalong bolong marang ni nak takadang ngim ailat ikum kita ki bakani kadai ka jing sedang ka jongi ya ki ki skul kibun ki skul ki bapnya ki bar jela khamta makani ka snong kadon de chal mizo kadon ki bakana makiri ki nuksa balara Pim-pim kaya yang ini mendai tengah kam ngakren ya kan mendai tengah kene kam no high school jongka subjek khasi ndrei hakiwi ki purs kemta ki sanction purs ki babun teng kibun kini ki school ki yailai da ka baki tung ki brio la jong sanction purs ta kamot kaya through reservation policy delada ka reservation policy pim pendrai kam katar kamot pioro yang kum ki try mulu nak ta kadang macam ya kan kabu ben pensungawi kinong penyak jok kini ki school ba mdei tang ya ka subject khasi ya kan school ndre hakiwi ki school ki penyak ki barjela bar kemju ru haki kam hikai ki badai ki sanction post ki badai hok ben yo mangi try di time look kan mau pi ban ha kerpang nang ta kaju bat ingin saya kendu par hadian ban la kan school kala tung ya ngai khasi lan kan ngai khasi kata kor ngin sakop yang ki dengan saya penbaiknya itu. Ke jingwan jungi sini sekolah kalong ba, nadu arjar apsau nak sediang kasih isu bekas nong. Lajuan hang ni sekolah banyakan sepang nong kai kasih maka subjek kasih kom dah. Te lawan apsan te macam senam habang along kum rumah senam pun tu kifun kena sekolah ni kasih yang abang ini le exam sepo matrik ka hai ni namar ngimdan nong kai ngim tip ira ka syllabus tu. Dan entah hadin bangilai kan baki isu ngilawan macam senam tu. Ngilai syong ke meeting pakai MC tu. Nak kalian ke MC ru kila ong ba mentau senam kin tungi kinong hikai. Andai hadin ben haki ni kita yo lalai ju kila iPhone yang kena yang bahadu mentau dan noi kai kasih. Dia mentang iPhone yang kisu ngiwan sini. Te kan kasin di kapalai ngiwan. Jangan kasin balai ngiwan te habangi kenduru pe hadu bentar ngimpai i bantu no kai kasih. Te ka skol kadun hapo snong jungi ndai nong kai kasih mdan ka subjek kasih mdan. Habangi keren tan wang ngidang mut penbet ruten. Kemudian ruten bu ruten kam noi kai mentoy. Te komta te nak yang jungi mentak singi lawan ni ringkat bakisu ila HD syam tashpo hadin kan ni lada emla syu lada ka MC jangan sekolah kim lei kemudian bansi nak snong ringkat bakisu ngin khang talabi yang sekolah
Dan nak try kada apa dia ka ba ai ba dia kata ka cuma melak pantun kita nak kai kita ka subjek. Aduh benta tu orang penida benta dan pisau. Baduna pisau. Kata je duna pisau tengah ngim tip kata la dan tip kata andai nak kalian juga ingin banjur baik kita bendan baik nak kai kasih. Ngim kai kata jing dan pisau dan dari nak kai kasih dari bendan ini ka subjek kasih dari bendan ini. Nomor hang ni kasih dari kibun di sekolah. Dan kumba kat lu ka puat PI. Umpan pot ingin saya kan pertama ingin kan ngin ai por you te fai ngin ai Islam su ngin buat tang kendiat pot ada umla berhiti pot ada mun baksi ngin kan. Dan kajang